Unong hikai jangka KJP Girls Higher Secondary School Shillong uba bukular khongjiram ula ai jingkren hakabayadei bat kerukom penyad exam jangka Meghalaya Board of School Education habayadei bat ke subjek ke bementa kesngi ke health and physical education bat ke computer science ke baki kena ke haban jet ke wei na pedeng jongki hakapor baki akun ya ke exam SSLC nalor kita ki wei pat ki subject balada ki kena school kimla banshim ke embos ke lebu pat ya ke vocational subjects baki dei banshim ki badan menshwa khat artali hendre benta pat ki don haduk khat lai tali ke badang pichu penmission. Habakren syakilat pathai kubor nakaliang uba bukular khongjirem ulaong ba karukom I marks ha health bat computer kalong bet prapo marks bagi kena ki haban yakun kat ba ya ki kena ki bashim vocational subjects kalong tang lai po marks namar san po mark ki layo ling ba ka practical. Kumta ulaong kani kalong bambiang kalong kumbale shiliang haba phile ya ki wei don kamban ailang kumju khnang bakan long yaringkat lang namaria ki khna ki bashim ka vocational da ka basup kim yo nyo phoma ka health and physical education lani ke computer science ini atli lara ki khna kim sim ya ka health and physical education lani ke computer idai ban sim optional ki ong idai ban sim no di ki wei subject ki vocational subject but ini ki vocational subject ki bukan ke tourism, agriculture, electronic, mo ibun ba ki bangla IT ki don khat art khat lai tli gitu. Kane ga dai ki jing ya pher ba ka la siliang hadu kata-kata. Ibasim ka health education bat computer ibasim menta ka sni. Kemudian ikna inha panyala trafo marks. Arthau ga dai internet. Patani arthau internet kalong ibaro subjek kamlai kata la kalong jingkhen ka sains kalong arthau marks. Nrai itu pada di bumsim ya ka health education bat computer kinha panyala tang lai thau marks arthau internet to gila a nalor ka arthau iyo sa ka practical san thau marks mutikna di basim ya ka bukisna subjek inyo arthau internet plus san thau ka practical iyo nyau thau marks ladau nong ka yusbun u ai full marks arthau bat san thau muti kena ibasim je bukisna subjek ilayo alpa nyau thau kadba gitu ibasim je ka health education bat computer pada iyo arthau kin hab yakun prapau bat nakani ke prapau nomar kin hapan krekot bro simit bro sisni hadun dapat je kre du kena ibhamduna inumla ban yo sau thau kani ka de kijing long siliang kijing no siliang ke bakrau ha bagi kena ibasim je bukisna subjek iyo nong harajing a yiki marks kadba ibasim ya ka health education bat computer pada hidup nong kami tali kan ka marks ka ai ke bangakwa kalong bal dapi penyenkat yang ni ka health education bat computer bat kebusna singha penyenkat ka marks ya ka health education bat computer ai computer lang ai practical lang san marks nang begini gi health education bat computer nyala no tang sikenta tang lai marks kata kalong yirengkat ikna baro lani lara pi ai lang ini ki bukusnar kin thok lang ken prapu marks nga menta tang khat we je ki lami lot kau siteng di bar thok ik bukusnar magin hap thok tang sikenta ai lang ken ini ki ai i bar thok ik bukusnar kin thok lem prapu marks bar thok ik health education bat computer lara pi ai gumni kalong siliang kalong on fair kalong kamlong uniform hakjing ai marks iyo nong di basim bukusnar namar kinyo nong kumar sang phau semat namar publik sam lepi tamak tang san reru kamde ka kam pasuk ibasim bugusna bila yo nong pa sau phau san phoma kumut kila pol pa fashion sana kani kalong unfair kalong not uniform pedang gijing lukom ai mas jong embos ndai tang kata kalong siliang ini ibasim bugusna haki school private mdon hangne school jong i gidon tang an haki GP ngidon ka tourism bang idon electronic and hardware bari kan ne ngindon nang ka phak soka hasinik kadon ka electronic bat ka agriculture te lada ka sokar ka bu bugusna tang hikatu kan ni school kumut school private school ad hoc ki bumla man siu ginong ka kimyo ya ka bugusna lara ka kwa bugusna ka de banlong uniform habarong school bale kindu
yo nong si yo nong du nong si du nong kam long kan ni ki bumla ban seu ke bai yi nong hikai kim yo ban sim bukusna ibala ban seu ibabu kesukan ila kemud habab ila ay kanu no kam la daga long uniform ti la ka balong fan nang makin du nong kena nang makin yo nong kena yo no kan nong yirti ke nang ba la pas ndai kumalong ta ki bukisnas ila yo lepas ti kan vision seneng magi la yo nong nak praktikal balong stan peu plus art peu balong nhiều peu nhiều peu kam dei ka kam basuk ikna usta kan nu san peu gin yo man tho kata dei jing a ti ngakwa ba ke embus ka dei man pen bai yang ni sing pha tri penyenkat ya ka health education bat komputer bat ke bukisna lane penyenkat yang subjek bukisna bat kan ni subjek health education bat komputer nang bat ikna pinong uniform pinong fan harus komyala inti klem de nong klem yo nong iginu inovasi mi subjek bahkan nong renti sonsa kata kade isim ikna ti ula pas biang ba dai man pendung sekanik subjek bat yakani subjek ikot community kemut jom ki baik ba mo jom sinong gatha community intensive skill learning bat hakane ngai osngel bukren ukon ra ba iknik pa kin hika ya ka kam ke bekitre lagi tre daga set tendur ikun ki devan nang man set tendur lagi tre daga kamrem ki devan nang ikun kamrem lagi rijing di ki devan nang lan kita naman kala duna kam suka ti kata ngaklem question nganum beng ka biang dari fi vanda daga nu subjek daga nu ka bisna subjek ndai ngaperkat mengaba wat perkat tang ya kebabahat ya kan ni bagin hika hikmek pa ya ka kam yang ki kemud kam dai baro kebabahat kan ya tu ya fi gidandu gibun giba vanda ka jing kai jing ketak ya ka kam hikmek pa laka hikmek pa ki set kia yong si tan so yom tribun de san phau si spangut ki yeng giba set kia ki kamai kemud hikmek pa ki hikai ki kun man set kia kata kalong na kamlong na hakasoka wan de gila yo ya katu certificate bagi bit man set kia kesoka ke den ai license man set kia kata ke de jing sngo junga wat ki long ne man ai mas ki mikpa ya ka ba kin hikan ki la ki me ki pa don bada sibu iwai ari yeng ba lek de drugs kin hikai ban lek de drugs le kamlong don du mikpa kum sit khar ki hikai ki kun ban lek tu ban lek krong kin hikai ban lek krong biang de hanga ka don gel kata ke jing kata nyimat ini ki kabinet meeting ki minister ki perkat ba lada ki long MLA ki long minister ki kwa wi kun kin hikai bikin long MLA bikin long minister kin hikai lem ya ka politik ya ki kata kamteng masuk kinang mut ba indira kan hikai yu rajim yu rahur bat mta tete ti kumjuru ukunun hikai kondak yu la se kata mo kamde masuk ma idon ki kun ki babu ki mikpa idon ki bumbu bat kanu ki mikpa kin ai mak di kani kamde ki masuk yang i school tu bangin ya takel halol kani ki bagi mikpa kin hika iri ai i kena ti si than go dale jong i te sate cha bangladesh ki bun ki mikpa ki khai ma pla ti long ne am ki mikpa kin hika lam ki kun kin khai ma pla yo sokar kam sha ke ma ki don ki kam ki bagi mikpa ki train ka sokan ka em ka klem encourage idon pada ibagia encourage ka sokar ka deban ajin ka basai ka da mo ka ka bagi mikpa kin hikai nomor ombaro mikpa i train ta ka bahagi ba sneu idon ki bakaman kata ka de ki sneu jongamo ki sneu jinga ko no ki be sneu kata ka de subjek ki kri mesti